Mucemanio wa guteithĩrĩria ikundi cia atumia kaunti-inĩ ya Kilifi gwĩkũria kĩwonjoria ũtongoririo nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki ũmũthĩ. Na nĩ gũkũ Kindiki anyororirie mĩcemanio ĩrĩa ĩratabanio nĩ atongoria mwena wa mũng'ethanĩro kũndũ gũtiganĩte, akiuga atĩ ndĩrĩ na kĩguni oro gĩothe ĩrarehe kũrĩ mũingĩ ĩkĩringithanio na mĩcemanio ya mwena wa thirikari kuria mũingĩ ũratiga waheo mamilioni ma mbeca. Sisi ni kazi kutoka Januari mpaka Disemba. Sisi hatuna wakati wa mambo ya bure, mambo ya kuchemsha wananchi na mambo ambayo hawasaidii. Hii ni timu ya kazi, na hiyo ndio tofauti ya hii timu na ile timu ingine. Ile timu ingine wakiulizwa agenda yenu ni nini, wanasema Kasongo. Wakiulizwa nyinyi manifesto yenu ni nini, wanasema one term. Wakiulizwa nyinyi mtafanya nini tofauti na vile serikali ya William Ruto inafanya, wanasema Ruto must go. Kindiki augĩte atĩ atongoria ya mũng'ethanĩro manatungata thĩinĩ wa thirikari ingĩ na makaremwo nĩ wĩra, na ũguo akauga matirĩ na agenda marenderia mũingĩ otiga kũmera President William Ruto ni wa one term. Wale majamaa, nani majamaa wameshindwa na kazi. Hakuna mtu mgeni pale. Ukiwaangalia wale, hakuna mtu hajakuwa waziri, wengine wamekuwa makamu wa rais, wengine wamekuwa viti kubwa serikalini. Lakini hakuna track record hapa Malindi. Uwezi sema kitu moja ambayo hao watu siku ile walikuwa na viti ambao walileta hapa. Mimi nikirudi hapa 2027 tukiwa na rais, mimi nitajitetea ile mambo nimesukuma. Ile stima nitakuwa nimeongeza vile mmeniambia. Ile masoko itakuwa imejengwa hapa tukisaidiana na viongozi. Ihinda-inĩ oro rĩu Kindiki nĩonekanire gũkũrũtwo na njĩra njũru nĩ mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtamba nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ĩgiĩ mwario wake. Wewe mwanaume una comment na kutajataja sauti ya mwanaume mwenzako, uko na nia gani wewe? Uko na nia gani? Wale ambao wameruhusiwa kutajataja mambo ya wanaume ni akina mama. Si ni akina mama? Ama namna gani jameni? Si hao ndio wanajadili mambo ya wanaume? Sasa we mwanaume unajadili mambo ya mwanaume mwenzako, we ni mwanaume aina gani? Kindiki augĩte atĩ mwena wa thirikari nĩ weharĩirie gũgatindĩkana na mũng'ethanĩro nĩguo gũtigĩrĩra Ruto nĩ athiĩ na mbere na wathani thutha wa mwaka wa 2027, mũrũgamo ũrĩa ũheanirwo nĩ atongoria ngũrani a kuma gĩcũa-inĩ. Vile wananchi wanasema, wakisema two term, wanasema kwa sababu William Ruto amesaidia Wakenya milioni 24 wamejiandikisha kwa bima ya afya. Two term ndio hiyo namba itoke 24 million ifike 55 million. Ningĩ Kindiki augĩte thirikari ya William Ruto nĩ hotorete kũhingia ciĩranĩro ciayo ciothe, gũkũ akiuga atĩ tabarĩra ngũrani no cigũthiĩ na mbere na gũtwarithio na mbere. Na hiyo broad based government tunaitwa team kazi bila break. Tunaongea mambo ya wananchi kutoka Jumatatu mpaka Jumatatu. Tunaongea maneno ya wananchi kutoka Januari mpaka Disemba. Tunaongea stima, barabara, maji, masoko, uvuvi na mambo mengine ambayo nimetaja hapa ikiwemo afya kwa wananchi. Hiyo ni team kazi bila break. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.